umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR Pasiteri Ndayizeye Isayi yahakanye amakuru y'uko itorero abereye umuyobozi yanze gusezeranya Ishimwe Vestine. Ibi Pasiteri Ndayizeye Isayi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 2 Ukuboza umwaka wa 2025, aho yari abajijwe koko niba yaranze gusezeranya uyu muhanzi mu gihe nyamara yakuriye mu itorero rya ADEPR na mbere y'uko yinjira mu muziki ku giti cye. Pasiteri Ndayizeye Isayi yaragize ati, icyo ni ikinyoma. Nigeze no kumva umuntu wita umupasiteri wabivuze, njye navuga ko yambeshyeye. Vestine nta nubwo ndahura nawe, mvuze ngo yaje mu biro byanjye naba mbeshye. Ntabwo twanga gusezeranya abantu, ahubwo turabaganiriza kuko dukunda umuryango. Pasiteri Ndayizeye Isayi yagaragaje ko benshi mu bakwirakwije iki gihuha ari abantu n'ubusanzwe usanga bavuga ibintu bitajyanye. Yaragize ati, umuntu wese wavuze izo nkuru murebe ko hari ikintu kizima ajya avuga. Nimubona umuntu wagiye ka rubanda agakora inkuru y'ikinyoma, muzabanze murebe ko hari ikindi kintu kizima ajya avuga. Ntimukajye mutinda ku bantu nk'abo ngabo batajya bavuga ibintu bizima. Hari igihe musanga abantu bakurikirana inkuru z'ibinyoma kuko namwe mutajya mubaha inkuru zihumure. Ishimwe Vestine uririmbana n'umuvandimwe we Kamikazi Dorcas yakoze ubukwe muri Nyakanga umwaka wa 2025. Cyakora icyo gihe byavuzwe ko ADEPR yanze kumusezeranya kubera ngo yari atwite, ariko baramubeshyiraga kugeza ubwo asezeranyijwe na Pasiteri Mugisha Jackson wo muri Spiritual Revival Church. Nyuma y'ibyo bivugwa yuko ADEPR n'ubundi yataye uno mwana, kuko muri ino minsi hari ibikuru by'ibihuha byinshi byavuzwe kuri Vestine, ariko ADEPR ntacyo yigeze bivugaho. Nk'ababyeyi nk'aho umwana yarerewe, nta kintu na kimwe bigeze babivugaho. Ushobora kwibaza uti, ese baramuretse burundu? Muri iki gihe haravugwa inkuru ikomeye cyane y'uko Vestine n'umugabo we batabanye neza, bari hafi gutandukana, bari mu bihe bya divorce, ariko nibivugwa nta wamenya ko iyo nkuru ariyo. Gusa mu minsi yashize nibwo uno mwana Vestine yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze, arangije atangaza amagambo yababaje benshi. Yagaragaje ko mw'ibi bihe atarimo bitamworoheye, gusa nta wamenya koko ikibyihishe inyuma. Nta verisiyo y'umugabo we twari twumva. Idrissa Odrayogo arabivugaho iki? Inkuru zagiye ku mihanda, abantu bazivuga uko bashaka, gusa nyir'ubwite ntacyo yadutangarije, ari niyo Vestine. Nyuma y'ibyo byabereye ku mbuga nkoranyambaga ze, nta kindi yarengejeho. Dore icyo pare na marene biwe babivuzeho. Uwitwa Emirene Murindahabi Kashamakokero yaragize ati, ntacyo nabitangazaho, gusa ibihe uyu mwana arimo ntibimworoheye. Gusa ntiyigeze asobanura impamvu ibihe bitamworoheye. Uworizagwira Florier yagiye mu Bubiligi. Uworizagura Florier wamamaye mu muziki nka ya mpano yerekeje mu Bubiligi ari kumwe n'umukunzi we, nubwo byinshi mu byabajyanyeyo bitari byamenyekana. Hari bamwe ku mihanda bavuga yuko uyu muhanzi yamaze guhunga, gusa ikitari cyamenyekana nicyo yaba yahunze. Gusa ntitwirengagize ko mu minsi yashize hari hamaze iminsi havugwa inkuru z'uyu mugabo n'umugore we yuko bashyize ubwambure bwabo hanze. Bityo mw'icyo gihe RIB yahise muri yombi abantu batanu baregwa mu icyo cyaha. Abo barafungwa kubera ikirego ya mpano Florier cyangwa Uworizagwira Florier yari yatanze. Abo ngabo mu minsi mike barasomerwa, ariko gusa bashobora gusomerwa Uworizagwira Florier adahari. Muri abo batawe muri yombi harimo ibyamamare birusha abandi kumenyekana. Twavugamo nka K-John, twese turamuzi. Zabo gusa n'umushu nawe umaze iminsi mike yafashwe. Amakuru ava mu bantu ba hafi b'uyu muryango bakorana n'uyu muhanzi nuko yagiye mu bikorwa bijyanye no kuganira n'abantu batandukanye, barimo abagiye kumuha akazi cyangwa se kumutumira mu bitaramo bitandukanye. Uwaduhaye amakuru yagize ati, yagiye mu Bubiligi, hari gahunda yari afiteyo zijyanye n'umuziki, zirimo kuganira n'abantu batandukanye bamaze iminsi bamushaka ngo bamutumire mu bitaramo bitandukanye. Mu ijoro ryo kwa 2 Ukuboza umwaka wa 2025 nibwo ya mpano yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga amafoto n'amashusho ari mu rugendo rwerekeza mu Bubiligi, ndetse anasohora ifoto ahagaze iruhande rw'inyubako yitwa Sky Tower iri mu mujyi witwa Austin mu Bubiligi nyine.
Ku rundi ruhande ya mpano yerekeje mu Bubiligi mu gihe ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka wa 2025 aribwo hateganyijwe urubanza ubushinjacyaha bwarezemo abashinjwa gusakaza amashusho y'uyu mugabo arimo aratera akabariro n'umukunzi we. Uretse aba bari mu rukiko, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Bittieri Murangira yavuze ko iperereza rigikomeje ku buryo buri wese wagize uruhare mu isakazwa ry'aya mashusho agomba gukurikiranwa nta kabuza. Uretse abakekwaho gusakaza aya mashusho, Dr Bittieri Murangira yavuze ko iperereza rigikomeje kuri ya mpano n'umukunzi we ku buryo mu gihe hazagaragara ko hanabo hari uruhare babigizemo nabo bagomba gukurikiranwa nta kabuza. Ese ibi bivuga yuko ya mpano ashobora kuba yacitse? N'ibi bitangazwa n'aba hafi mu muryango we, turemera ibyande, reka dutegereze. Gusa aha inkuru ni ku gihe. Iyi ni Smart Maker TV show, naho njye ndi Smart Maker. Ciao. Izi ni inkuru ziba ziri ku mihanda. Nta cyakuraho yuko aba bana tubakunda mu muziki wabo, baririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Niba ukunda Smart Maker TV show, ukande subscribe, warayikinga, ndetse inkuru wayisharinga n'abandi, maze ubutumwa bukagera ku isi hose. Iyi ni Smart Maker TV show, naho njye wumvaga ndi Smart Maker, isoko dukuraho amakuru. Urakoze cyane. Ciao. Umubyeyi ufite umwana wiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ritandukanye, dore igisubizo. Autoforge zigihe dufasha umwana wawe wiga mu mashuri yisumbuye cyangwa undi wari we wese waba warasoje mu mashuri ariko akaba yaracikanywe akaba yifuza kugendana n'igihe. Tubafasha kubona imenyereza bumenyi cyangwa se stage mu ndimi z'amahanga. Ibi tukabikora kinyamwuga tubifashijwemo n'inzobere n'abahanga batandukanye. Erega twambaye kireze nitumenya ko kera birya byatujyanaga mu mahanga atandukanye, nta gushidikanya twarabibazaniye. Tubiguhera i Kigali, maze umwana wawe tukamuhindura uwashatse kabawe kuva kera. Umwana wawe tumwigisha gukoresha amasoftware atandukanye, haba akoresha amarobo ndetse no kuyakora kuva ku ntangiriro kugeza irobo irangiye. Bimwe yabonaga ari ibitangaza tumwigisha kubyikorera ubwe. Nta gushidikanya iyo asoje aho gushaka akazi, ahubwo abafite akazi nibo bamushaka. Erega ufite ubushake ntakorera amafaranga. Arababeshye, ahubwo arayakora agasigara yigisha abandi kuyakoresha. Autoforge solution igihe ndakurahiye. Duhamagare kuri izi nimero ubona kuri screen yawe. Mubyeyi, ubukungu bwawe buhindura inzozi z'umwana wawe, ububike mu mwana wawe. Okay.